Ja u stvari smatram da samo ostvarenje nekog velikog cilja može da učini to da se jedan mali i običan čovjek, jedna tačka u univerzumu, da se taj čovjek bar na jedan trenutak osjeti veliki. Dobrodošli na Backpunker TV. Evo prije već sad par nedelja sam se vratio sa svoje pješačke avanture od 5 dana. Prešao sam 232.765 koraka, što oko 170 km. Pješačio sam od Obrenovca u Srbiji do planinskog kampa Jazavčje rupe u Republici Srpskoj. Bilo je svega, bilo je premoćno, bilo je bolova, bilo je kiše, sunca, sva 4 godišnja doba, do duše snijeg je čak bio u jednom trenutku. Kampovao sam, preživljavao sam, snalazio sam se, ali što je najbitnije, sreo sam masu dobrih ljudi i svima se njima ovom prilikom zahvaljujem što su podržali čitavu ovu moju priču. I naravno, posebno se zahvaljujem sponzorima, bez kojih ovo ne bi bilo vjerovatno nemoguće. Tako da, ajde prvo da vidimo na brzinu šta sam nosio od opreme i poslije toga da vidimo kako je čitava ova moja priča izgledala. Evo ovako, prva i najbitnija stvar po meni jesu cipele, u njima sam hodao, to su Lova Renegade Mid, moje već starije razgažene čizme u stvari, ne cipele. Druga po bitnosti stvar jeste ovaj ranac koji sam dobio iz Decathlona, 40 litara kečua, ne mogu se tačno sjetiti koja je oznaka, ali ranac savršen bio i taman za ove moje potrebe nisam mogao naći bolji. Sljedeća stvar jesu štapovi, bez njih bukvalno ne bi mogao preći ni pola puta, pogotovo zato što su ovi štapovi za nordijsko hodanje, kad se skinu ove dole zelene gume, pretvore se u planinarske štapove. Za ovaj šator posebna zahvalnost, čekali smo ga Franko iz Decathlona i ja nedeljama da stigne iz Mađarske. To je trekking šator za 2 osobe, najlakši mogući koji se mogu da nađem. Vreća, da nije bilo do ekspresa ne bi mogao da priuštim sebi ovu Mamut Otis Spring vreću i još milion drugih sitnica su mi oni pomogli da nabavim. Nosio sam par ovih torbica u kojima sam držao gadžete, baterije za GoPro, sitnice koje su uvijek trebale da mi budu pri ruci. Idemo na podlogu za spavanje, također iz Decathlona, premala, prelaka, savršena podloga za trekking i za kampovanje. Kabanica spasila me, pogotovo 4. dan, čitav dan je padala kiša. Ova kabanica prekriva i mene i ranac. Pribor za kuvanje, nisam ga puno koristio, unutra je kartuša i par posudica. Više sam kuvao kafu nego hranu. Ono što se navrće na tu kartušu jeste ovaj, tako reći, plinski rašojić. GoPro, čitava oprema za GoPro, nekom drugom prilikom ćemo o tome šta je sve unutra. Hvala planinskom kampu Jazavčje rupe što su mi omogućili da se priušti kamera. Dalje, rukavice također iz Decathlona, pomogle su mi pogotovo posljednjih dana kad sam izašao na planinu i kad sam se smrzao. Mjehur za vodu, inače ovo crijevo se protori naprijed i ne moraš nikada vadiš flašu ili šta god za rance, non stop imaš pristupačnu vodu za piće. Energetske pločice iz Decathlona, imao sam za svaki dan po 2, spasile su me i one jer nisam nosio ništa od hrane osim njih. Čeona lampa, Bluetooth zvučnik, naočare, selfie štap. Ovdje sam imao
kao apoteku sa naravno i menintimogelom. Nisam još ovdje ubacio sve stvari koje sam nosio u toj svojoj mini apoteci. Flasteri i tako te stvari. Nepromočive pantalone iz Decathlona koji su mi u kombinaciji s kabanicom činile da budem 100% waterproof. Jedne rezervne pantalone, one koje sam najviše nosio u ovom trenutku kad sam se pakovao bila na štriku. Par majica, par pomiriši bokserica od bambusovog vlakna, par aktivnih dukseva i windstopper jakna. Stigli smo u Brenovac. Tražimo odakle ćemo krenuti. Spreman, brate. Banjo, vidimo se. Razor, hvala ti puno što si istimo. Vidimo se. Hvala, brate. Ljudi! Odo. Odo da samuje. Ne znam koliko će se čuti dobro pošto na GoPro mikrofon nije baš nešto, vjetar duva. Nadam se da će biti razumljivo. Ali, hvala ovim momcima što su došli da me isprate. I vidimo se. Inače, nebo je nerealno. Gdje si? Što si se smrzao? Što si pokisao? Up! Aj samo. Ti nemaš jednu nogu, jebik. Koliko imam do Banjana odavde od prijatelja? Povoće u top. Pa neću. Idem pješke u Bosnu. Pješki jar. Za Bosnu? U Bosnu. Banjanima sam, valjda ovdje škola ili nešto. Neki čovjek se pojavio, ponudio se sam da budem nas prevodi, da budeš gledao ovaj klip. Hvala ti puno.
Vanja. STR kusur. Dobar dan. Ne treba pošći odmah. Samo. Čekaj, samo sekund. Daj mi nešto tu još za 20 dneva. Šta ima, šta je 20? Može. Evo. To je to. Vidimo se, čao. Kakva ekipa, a? Evo i traktori. Pratim jedno 7-8 km. Bombone. Kakva mulja. Selfie stop, sad mi jako prija. Selfie stop, ravan je ko zmija. Selfie stop, iz ruku ga ne vadim. Sliku selfija na Facebook stavim. Vrijeme je znači jako zajebano. Skinem se hladno. Obučem se, umirjem od većine. Vjetar duva nenormalno. Ali, što je tu je. Kalinovac. S obzirom da je sad koliko, 11:15, ja imam da pređem još 15 km. Prešao sam dosta stočnić. 17,5 km. Mislim da je vrijeme za jednu pauzu uz kafu. Pješačim u Bosnu, odavde, iz Obrenovca tačno. U Bosnu, na Romaniju. Čekaj, kamera sjanim, čao! Ajde, bit će na YouTube. Danas je još 5 dana. Ja sam iz Šekovića rodom, sad idem iz Obrenovca. Živim u Beogradu, tamo krenuo sam iz Obrenovca danas oko 7. I ovo lagano, stanem malo, skuvam kaficu, popijem. Kampujem u Koceljeve večeras, sutra Osječina, prekosutra Ljubovija. Onda prelazimo u Bosnu i za 2 dana sam gore na cilju. Pa tako nešto, gledao sam na mapama, da. Lagano, za 3 sata. 92. Hvala, čao! Vrijeme da se malo skrenem sa glavnog puta na neke seoske puteve. Lijepo uređeno dvorište. Šta je tamo iza brda, Boga pita. Ali već čujem Kerovi kako leve na mene. Let's go! Mislim da je neko ovdje neku poruku ostaje za mene. Sjedi batko, odmori. Kraj asfalta, početak makadama. Ali dan je izašao prelijep, ko bi rekao da je ovo isti onaj dan od jutros. Naravno, tu je smeće po hoćeš.
sreća pa sam uzeo odmah da provjerim. Nešto bi sumnjivo ovamo, kao da kod Celjevo, jel ono na drugu stranu. Ali ne veze, bar je lijepo ovaj mostić i ovdje prizor. Šta reći, kako se promijeniti svijest ljudi? My love it grows with the memories like a symphony. And you and I, we got history, yeah. And when you're alone, do you say my name or you say her name? Yeah. Evo me na par kilometara od kod Celjeve. Ovdje me dočekao jedan drugar. Eno grada tamo, ne znam da se vidi. Ovdje ću malo skinijem ranac. Wherever love goes, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we got history, yeah. Još samo dodajem imamo tamo neko brdo gdje sam planirao da kampujem. Stvar prije toga opravdavam da kupim nešto konkretno na premium, možda na brzinu da jedem. Ja se raskampujem druže, da se izležavam do ujutru. A vidimo se u grad kad uđe. Ovdje sam došao, brate, do fabrike sokova, misleći da je market. Kakav sam ja, gospodin. Nisam puno zaokružio. Evo, 200-300 metara. Ali istražujemo kod Celjevo. Prošao sam kod Celjevo dijagonalno, tražim mjesto za kemping. Još sam natovario se dodatno iz prodavnice. Sve je privatno, sve naseljeno i sve ograđeno. A meni malo bez veze da kampujem pored samog puta. Nadam se da će uskoro nešto naletiti. Ajde, čujemo se. Da li znaš kuda vode ove staze? Da li znaš gdje se sakrio naš san? Veruj mi, svetom tama vlada. Noć bez sana. Baš mi spucala neka motiva. Slušamo ove cvrčke kako cvrče okolo. Sabiram utiske danas. Uskoro ću vjerojatno i zaspati, ali prije što zaspijem, sad da se odjavim. Ovdje imaš trik. To me baš iznenadilo kod ovog šatora. Ne vidi se jebite. Vidi se sad. Sutra pakujem se, doručkujem i pičim za osječinu. Ovo da još malo četujem. Hvala vam ljudi svima na podršci, i svima ko je odgovorio na story i svima ko je me pitao dokle sam stigao. Ovako sve ide po planu i sve je super. Vidimo se sutra. Da li znaš